Uba AL-Hek MLA ke Pentor Umkra bat Menteri Badai Kemi Ya Katanat Animal Husbandry and Veterinary ke Sorkar Jela haka apwai tarik unaitung hajar arpusan ulah hab bancu remun no hadien baki jingpen syai jong yakin nong maupat kam syam la seiso. Uba hek udang yelam nakmat haga nika step ya U80 Mondal Menteri Badai Kemi Ya Katanat Community and Rural Development ke Sorkar Jela ban play ya ka office trekam batamai ka maupat CNRD block Henry kila syakhang lentino hakin nong syong maupat haga jing yelam kibor penyat snong. Ka snong ka dawa ba ka jing siu yakin nong tray casual ni contractual ha maupat CNRD block bakam day ban long ka barit but day ban pentrekam katkum ka Minimum Wages Act. Uba hek kenang ban yok pleu loong baladep yakran ya kani ka benta bat katanat labor ha ka sengi ba yakendo. Henry kinong yalam kipen pa ba kim nge je klem ka jing tho bat kham hadien uba hek bat U80 Mondal kila ha ban pet no na ka te ka jaka. Shu kinong mau pat kila rai ban ap hadu san baje janmiet ha ka te ka jaka ba kim shania yok ki wan play ya ka te ka office. Adit bagi ka nang bagi rewang ba ibadon na po snong. Aba ketu gaski ke bapoi ketu gasiti bukan ong bak ban ai ketu minimum wages hak ketu gaski hi ngilada ble kata ka kam bagi la ong ban bar kadi ha bag sadade gimla ban notify kata la ni ke petip yepi dari kata la de bekran bag level department la de bekran bag personal department ngin ha ble be kita kata ini ke an juga the law of the land gitu kadi ke law of the land kita ke bagi ha ble be kata ka minimum wages. Kemolongan ini mentah berborom sini orang bah mensese pagi lariam bagi keren orang di sini mereka. Minimum wages. Hybrid. Halo. Ini tepat mentah. Karena diom tangatin ginongge. Daong nakin ginongge. Notify bahasa pada lingkup officially pengen sangat baru sasar bentuk. Dalam nomor kita ingin apa sah? Betul nak pilih sangat. Hello. Nggak kerja yang Abita Bacan sangat. Ya kerja yang saya makan satu. Kadang-kadang penting actual. Namun ka agreement ka boleh thot sai dah kecil itu pelang roy mengira yang berkembang. Jangan dah pimut cukir nak tiap yang pening. Ai cinta saya yang song yang perhatian hamret, yang song yang perhatian sosisin, tuh bagi mitse harga tanro, dan sosisin yang mitse yang ibu bapa ibu keluar pun mitse. Dia nak bersaing, dia mitse nak bersaing. Andai kecung mau duduk. Halo. Pertama, Nyirawa. Kini ke blok mupat mo. Dia ladau sinadi di minister hiwang bato da pemsyaban plegin numpli kata gadi garai jong ka department ngingin de persya ka ga di tenggu MLA jong ka konstitusi gadi minister jong ka department. Ngam de wan ong ba gadi minister jong sinadi department. De kai ka garai jong ka sinadi department ngi hap yang kata. Ngim do de eru persya kata. Masuk kun pau jing so benyo nomor bara pasinong kakaman ni kundu pi syaban le gereja ki kata gadi ga akor mo. Kata kata Korean nuru sya bandon kanu gajing don kam kanu gajing duna kanu kami bon moni kendu yang sorkar ini yang aku menumi kemaru tiga tak rei ke ngam don mon ong rei haksi ke bakadu ban pleno pimpin ong ba kimsya eta tengah ong ba lada dei belawan kendu tang arsilesi swai kata ke poru nai ni dan renggat bagas nongki itip gajing dong bet yang jeng snong jeng bah jeng snong iku ahi menyetai bagas snong. Tapi paling ke daun malah doa aja kan real saya kata agreement no. Sawan pli bu monong dem. Pli ke sorka kamla ban. Ya kata kilo ngora haga notice jonga bangatip mga gadang day tang mata license sausi. Kemudian baru kata gamtip kata gajeng aja ki.
Kada gila bawara na adu kita kapo adu arhan ria adu arhan dar kanyo dada kelonga bagio underpay buat kempoi buat jika minimum labor wages ka kamram ka jonga nak digibri jongi sudah gitu betreng tu di makahi betep ya gitu gi baro ang tu napok konsumsi jonga tinggi ngine kita berdengkam beli digibri lojong dam digibri lojong ru ka hok di benio be menuru kanila lor le bagdi gibri lojong le te kadika duty responsibility jonga kum lokal malie ban late pet dam ta gajing ba gajing dot kam jong kinong song snong jong constituency Kemudian laban dong bak senong kelam pentip ye pinu do arja khandri hobai sai tu ya agreement. kata kemudian berpetip ha ka dei buat kata gaba kim a ya kata kan minimum wages ya kata kemudian berpetip nang tip tang hikni ki min sisngi bapa da whatsapp ka letaru ki pa whatsapp yu i tengi la ong ye video bang ni bende kani ko hok kadi ka ahiru kan ni the law of the land kan ni ka bende be kata ya kata har gila dem ong deng mele ya kata Kalau kisnong gapan pau kalau kejimban jingno siliang yang ai funds ring kisnong nak kisnong kan ka blok ya kata tiga page hingga blog maka page sudah di department ya kata masa kami di department juga mengantip ke asiliang ya kata dengan nak bertip. Blog is meant for the people only. So there is some issues regarding the initial agreement and all these things. We'll fulfill that one. There is no problem. we have agreed to inaugurate on the next fixed date. No, whenever this problem will solve, we'll do it. No problem. Are you disappointed by the way? No, there is no question because see, these officers are to serve the people only. If people are not happy, there is no question of bulldozing it. What was the problem? Because they had hot They are mentioning that some agreement was done when this land was given, and they want that those agreement to be fulfilled in letter and spirit. We thought that let the block get functional because now it is serving from a temporary building, and we are not able to provide the services to the people. So we thought that let this block go, and simultaneously we'll take up all these issues and fulfill everything. Will we be having dialogue again with the dialogue? Yeah, definitely we are open. I call them also to come to my office whenever they feel. Even I call them if they're free. I am free at 3 o'clock. They can come and meet me or anytime today also. Habatin, pej bahaki kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya